Hallelujah. So now, self-deliverance. Iti kayat ko ay isuro. Dito is self-deliverance. The deliverance, dito get the state of being saved. Unanay dyan, from something dangerous or unpleasant. Edi may sakit na sawan ti deliverance. Nisalakan ka, ijay dangerous situation or unpleasant. Dahil haan nga makayayo nga banag itibiyag mo. And number 2, nga kaya't nasawan ti deliverance, liberation. Panaka-set free from bondage. Anang bondage ken ka ng control tibiyag mo. Jadi kaya't nasawan, liberation. Panakawaya-waya, ijay ng control itibiyag mo nga haan nga dapat. That is deliverance. Ulitak, the deliverance is state of being saved from something dangerous. Manibod di pigad o delikadong kasasaad. And unpleasant. Dede hanga makayayo nga situation na dibiyag. And number 2, iso na jay liberation nga kunat ka panakawaya-waya. Manibod di panang control iti sabali nga haan kuma nga dapat nga mang-control ken ka. At ti dapat mang-control kada tayo is God. Amen? So now, dadya deliverance. Mabalin kayo nga ma-set free, dito is self-deliverance, no need iti sabali nga taong administer ken ka. Medyo isang tabi tayo pa diyan. Datayo nga mismo timang i-work out, iti panakawaya-waya tayo. Sika nga mismo. Orehang ka nga ilihans. Pero hanyo nga wanan diay, adalata diay, kadagidi saan da nga mo, tigasada nga pang usar, iti daytoy nga sursuro, nga self-deliverance, iti biyagda, mabalin matlata nga administer, iti minister. Kailangan nga kas-outan tayo, kailangan nga maiprian, kailangan nga matichingan, adadiay. Pero ti sursuro ka na kayo, mabalin nyo nga, da kayo nga mismo. Iti mang i-apply, iti panaka-i-deliver yo. So ngayon bagak nga self-deliverance. Ag-pray tayo, tapno iti kasakat, maadal tayo dito. Because, iti pa nang adal ko, iti Bible can iti personal nga biyag ko, adu iti kailangan tayo nga paka-i-deliveran. Paka-set-freean. Ngahan tayo nga mo, nga dagijay gayang nga banag kat kailangan nga ma-set-free kay jay. Nganuhan mo maadal na gito'y Word of God, the life of Christ, saan mo makita nga adagayang tinaka-kontrolam ngahan nga dapat. Ket amuyo aduti evil spirits ditoy earth. Het nagide kong kunan Sister Irene nga kaslan nalalakat at patpatay ti tao. Uray idi time dagidi tatao idi. Old and new covenant. Ket mang mangyarin dihay because of the evil spirit nga agu-work ditoy earth. Isu nga may latati concern tayo kalagidi tattao nga victim. Because, kaslapiman na jay pulis nga na jay, naturod unay niya, diyan nakariri na nga na jay karuban na jay, panikit, halak. So, talaga nga nabibidyo piman nga pinaputukan na jay agina. So, makita yung tiungat na presidente, kaya nagiging duma, but no naintawan lang di kita, ang kasla jay tao lang, di kita may jay, jay pulis, okay? Pero, no amom ti spiritual, adat spirit behind ni jay, so nga isunang rukat medyo adat isayad na jay pulis nga jay. Because adat evil spirit nga mangkon-control kanya na. So kinaya na jay, nga uray adat naka-video kanya na. Nga mabalin ba kityan, kuna na nga, apay ti kunayo. Kasi ipakita na nga, sikat isunay jay, but kada tayo, adat evil spirit jay. Nga kayat ti evil spirit nga destroyan ti life na jay. And then lagi jay mataduma.
Because nga ro, the devil, he came to steal, to kill, and destroy. Iso nga, adu ti mang mangyari dito ilubong nga tikin aramid ya spirit behind. Kasla da day testimony Sister Agustina kat dagiday. Kita yo, sopakas ka dagay. Babantayan lagi day evil spirit. Nuha nga born lagi tikin bagi. So, surutan da from Japan to Pilipinas. Agluga day day container van. You see? So you need to know how to apply this teaching. Self-deliverance. Hallelujah. Kalkaro in this last days, kalkaro nga naungot ni Satan kas mabasa yu di Revelation. Amunan nga very short ti time nan. So kalkaro nga naungot isuna iti tattao in these last days. But don't be afraid because we have the Lord Jesus Christ within us. He is greater than Satan, than the devil. No devil hunalay the Bible, iso na jay di Satanas, he is the boss. Demons, iso dagijay buyot na. Dagijay kakadwa na. So, no the devil, ket under tayo, jay boss, inabak ni Jesus, nga dakala tayo, under na amin, under tayo amin, jay demons. Kailangan makita yun na yan. Because aduti aramid na nga haan tayo maawatan wano makita unless ngay reveal ni Apo Diyos. Isu nga aduti nang kukontrol kada tayo nga haan tayo nga mga dadyay tikos iti trouble iti biyag tayo. Dagiti iti mangkukos iti problem iti biyag tayo. So you need to be delivered. Kailangan nyo mawarwaran kalagita. Hallelujah! Kailangan nyo maawatan na ito is self-deliverance. Iso nga doon na giday. Kinukontrol ti enemy. Iso ano kitak na day nga situation. Ti diablo nga na ito eh. Wala ada ti connection day tao ta nagyelt iso na di devil ngam kasano gamin nga ma-resist na ito nga police na day nga spirit. No, hal na nga mo ni Jesus. Of course, hal na nga mo ni Jesus at ano, muna ni Jesus, abay, alamidin na rin. So now, umaylat at tiasi dyan, pero awan nga ron di kasatayo. We need to teach people. Hallelujah. Nung minsan, na dyan kitaan tayo. Wala, di mo nyo nga, misuna mo lang di ay. Ngam adda nga ron ti spirit, kitaan nyo ka din ni Cain. Oh, ni Cain, devil tinayan na usali jay, pinatay na ni Abel. Now, raman, niyamat ito yung nga Cain, kunam lata ba? Nung maawatan nyo na jay nga there is a spirit behind, kailangan ti tao nga maawatan to resist that spirit and their lives. Tala jay ti mangkukos, jay ti mangilublubong ti tao. Kalagiday nga sin, wano nagiday nga madmadi, tapno dosaan ni Apo Diyos si tao, that's the purpose of the devil. So we need to resist him by the mighty power that works within us, ngayon surok ni nabalabas. Hallelujah! Kitaan nyo after nga pinatalag, babawi, wano, makonsensya, pero wala na. Kasi di kasan ni Satan, tuno nalpas mong inaramid, wano nalpas mong inaksyonan, din bagati evil spirit, siyempre makonsensya ka di kinataom. Pero minaysaan da ka ni Satanas. But yet, alamidam, you need to draw the power of God. You need to know and understand how to be delivered. Hallelujah! Amen! Ang mga karkaroon nga patayan ti biyag mga kaskin ni Judas. Amen? So, makita yun ni Judas na konsensya. Pero ti devil na tinang tira kanya na di makonkonsensya. Ano di makonkonsensya, tinalamin na talamin ng repentance nga genuine. Haan nga na jay, makonkonsensya at karkaroon kitlin. Haan makonkonsensya, ako'y manayang inalamin ko nakitin, nag-suicide ay.
demonyo lataliyay. Ang ni Apo Diyos tinang convict ken ka to repent. The devil tinang condemn ken ka. That is not repentance, that is condemnation. You need to be delivered from that condemnation in your life. Hallelujah! So nagita ti kahit kung ipakita ka na kayo, I know time is not enough for me to teach you. Iti complete nga teaching na ito. But importante na mahadal mo. Hallelujah! So, minsan, tinataw, kung kumplito na ko ma. Kaya't mo ba, mga alaw? Okay, so, in just an hour, 1 hour, hanta yung nga kaya, pero, be ready, nga-receive, jay reveal king ka ni Lord. So, number 1, nga scripture, nga kita tayo, James chapter 4, verse 7, self-deliverance, sa dadalan tayo. James 4, verse 7, so humble yourselves before God. Resist the devil. They connect the devil in the Bible. Satan, the boss of the demons. And he, isungahan ako na in they, singular, and he will flee from you. He will flee from you. Tumaray. Manipod ken ka. Pumanaw. Itarayanda ka. So, sino ti mang resist? Si kamat lang. Sino di ag-submit or ag-humble kani Apo Diyos? Sika, and then sika mo lang ti mang resist. So that is self-deliverance. Awan ti tao nga apan mangkas out the devil king ka, sikamat lang. Sumabalin mo, nga i-resist the devil, ijay sarilim. Ket tumaray, na ibaga nga tumaray the word nga flee, tumaray nga si bubutang. Amen. Kailangan makita yun yung biyag yung takrot ni Satanas. Baka tayo man, takrot ni Satanas. Kailangan na. Sino ti kabutang na? Ni Apo Diyos. Agpigpigargar, iti butang kini Apo Diyos. Iso nga, if you have God, mabutang king ka because of God. Because of Jesus. Haan nga takrot ni Satanas ti tao. Ti kabutang na ni Apo Diyos. Iso nga nuapno ka, ti kinadiyos ti Diyos, mabutang king ka. Iso nga, very important nga amom nga you are spirit-filled, Jesus-filled, God-filled. Alaman nandito ako na yun siguro. Spirit-filled lang ti amok. Napno kay ti Jesus. Napno kay ti Diyos. Napno kay ti Spirit of God. Kailangan makita yun ay, meditate yun, gana nga masensyo na reality. Tadaday nga Diyos, nga adaking ka, iso ti pagnernerbyusan ti devil. So the first thing for us to do is to humble ourselves to God. Self-deliverance, ti self-deliverance, ti kabutang ni Satan nga mang-resist kanyana, di nag-humble ke ni Lord. No haan ka nag-humble ke ni Lord, haan mo nga ma-resist ni Satan. The number 1 nga qualification, wano aramidan ti tao nga makaresist si devil the personal life na, humble yourself unto God. Kasano humble? Pakumbaba. Ti palagpakumbaba, alaam di turay na king ka, His power, His authority. Dati humility. Acceptam the power ti Dios ken ka. Acceptam da di kina Dios na ken ka. Iso ti bilibam, iso ti patyam, iso ti acceptam. And then resist the devil.
Because no nag-humble ka, kini Apo Diyos, nag-submit ka, you can use His power. You can use His authority. You can use His name. Tihaan lang ang makausar, iti power of God, dahan nga nakarelasyon iti Diyos, kaya dahaan nga humble kini Lord. Isu nga no nag-humble ka kini Apo Diyos, accept am jay power na. Ngam no kunam nga nag-humble ka, ngamahan mo accept am jay power na, that's not humility. Kita nyo ni Satan, no kumanan tayo, ag-obey. Pero hanga nag-humble, apay. Agdaydayo mo do mga pumanpanaw. Ngam na tayo, ag-humble tayo kay Lord. Han tayo nga, agdaydayo mo do, Lord, talaga sika ti madaydayo in my life. Sika ti King of Kings and Lord of Lords in my life. Sika ti Holy God in my life. Sika iti righteous God in my life. Sika ti all-powerful God in my life. Kasyay, receive it. And then, gaputan ni receive mo din, use that power to resist the devil. One more example. Kasmari dyan, i-resist mo iti karakter kuma, jay ugali ti devil ngayon impart na king ka. Kaspargan pride. Kinatangsit. Kat madim diyay, kunam Lord, ada dito yung kinatangsit, but you are humble and lowly in heart in my life. I receive your humility. Ti accept pa kada kinapakumbaba mo, Lord, malikti pride. That's how to humble. And then resist that pride. Amen. Hallelujah. Because pride, ket isura dyan, iti opusan ni Apo Diyos, iti ti tao. Ket ti devil, ikal kakargala na yan. Kasla ko man na kami nga papastor, no siya kuma. Nga pinidot dak ni Apo Diyos siya, awan dem amuna, awan iti kaya na iti biyag. May isang basura kuma iti lubong. Nga tao, and then pinidot dak ni Apo Diyos, and then ususarandak ni Apo Diyos, and then nagaduda gidayang miracle nga aramida na pinarangay ni Apo Diyos, kan parparangay na iti church. Padasan di pride nga umay. Padasan na nga ikarga, nga kitam na laing ka, kitam, adulang mum, kitam, talaga nga, dagiday, ibagan ni Satan liyay, kasi di timingan na daday, di parang i-promote ni Lord ken ka. Tapno madaan ti power to resist that pride in my life, Lord, awan tinarami ko yung sarili. Amin da da kanya karumrumwar, that is the work of Jesus. That's your blessing, that's your power in my life. Awan ti kayak ti sarili. Ngamidin may kakanya, dagito'y tinirumwar. So all glory and honor belongs to you alone. Lord, madikda ito yung umay nga kaslakunan nga dakaya na nga tao. Dahil, gambalak kini Lord, I accept na sikala ang tiginaramid amin kadagitoy. Lord, and then in the mighty name of Jesus, sika nga pride, spirito ti pride, leave me alone. Kasay. Ngam no, kuna may dekat aksak sa ibang dahil sa mo kuna nga resist the devil, you cannot resist it. Unless nga humble ka. So nga na kayo nga bumakbak lang dito yung church. Amuyo ang works of God diya. The more kayo nga bumakbak lang, the more kayo nga humble. Listen to this. Do not allow that pride to come in. Because no umay da dyan nga pride, so ti mga bagsak kala kayo na dyan. Even ministry. The more nga gugrow ti ministry tayo, the more nga i-bless ni Lord ti ministry tayo, the more tayo nga humble. Hallelujah. The more nga nakadoktorit ka, nakaadal ka, the more ka nga humble. I am nothing without you, Jesus. That is self-deliverance for that pride. That is spirit of pride. Because pride is a spirit.
Ano lang amo, nga demonyo diay. Demonyo ti pride. Ta iti humility, spirit of humility. In Christ, I have the spirit of humility. I am humble and lowly in heart because of you, Jesus, in my heart. Because of you, Holy Ghost, your spirit of humility in my life. Lagi dyan, kailangan nyo receive, and then the more nga humble kayo dyan nga spirit, you can resist that pride. Yes, amen. Hallelujah. And then the power of God, the work in their life mo to destroy that spirit. Amen. Hallelujah. So, submit first to God and then resist the devil. Kasi di ka saan siya submit kaya po Diyos. Hala nga, oh Lord, ato'y kami nga si Papa kumaba, wan maaramid mi, no awan ka, hala nga di ay, iba ka kiday, nga kuna kaswargan, binmaknang ka, submit to God, Lord. Amin na gito yung kinabaknang ko. Naggapuking ka, I accept nga because of your ability, because of your wisdom, because of your anointing in my life, nga daraytoy. Dahil ti kasantag humble. So, demon spirit of pride, leave me alone. Hallelujah! Kasi, the devil, na ibagabagay di Bible, amun ni Satan, the Word of God, nga iti pride, before destruction, kat pride, kung alay jay, iso nga amun ni Satan na jay nga maladaal iti mangibiyag iti pride, iso padasin nga ipasok di. Tamo na di word. Tisip-siputan ni Satan lagi jay laws of God, lagi jay commandment of God. So nga ti kabkabil na iti tao, sip-siputan na no ayan na di word. Nga muna nga ti pride ma-destroy ti tao jay, so nga na jay ti pasok na. May example pa yung kaskasanay the Old Covenant, amo ni Satan, the word nga, touch not my anointed one. Amo na rin. Ha? Anya de touch not my anointed one? Di yu ranggasan. Di yu ulbudan. Di yu kayo agsao, ti maibusor, iti anointed man of God. For example, lasay. Now, daramidan ni Satan ay dyan, apan na sulsulan jay tao. Tapno agsao, tamuna nga dakkel ti penalty na di mangharami di dyan. That's the strategy of the devil to destroy people. Amin nga loss nga mo ni Satan nga da penalty na di na nga isabit jay tao. But how to overcome that? Submit to God. Submit to the life of Jesus. Submit to Jesus. Hallelujah. That's not my life. That's not my life. Tibiyag ko nga ni Jesus, He is humble and lowly in heart. My life in Christ, kept righteous and holy. My life in Christ is love and joy and peace. So, ang ko marami na ito, yan na nga baka. So, na-resist mo na dyan because of you, of your humility. Amen. Magbagak na dyan ka na kayo kasi kanyak no adote appreciation iti ministry. Ada lagi dinaagasan, ada lagi day nag-change, tibiyag na, nag-prosper. And then, adote umayang appreciation. Even na kada duma papastor, kat kunada, talaga blessing ka, uray kada kami papastor. Ado na gidjay, kasla jay live stream tayo, ada di may sa kadwa tayo, jay abroad nga nangag na jay, na-apply na, and then nag-click. Na-deliver iso na dyan nilumtag, ijay, ngipan namat, nga kaskanyak siguro day. So, naset free because of this teaching.
So ti level sa bayan na dayay, so kitam nalaing ka, adu ti amom, adu ti maidil-deliver, adu ti mabiblessan ken ka, palasin lang ay kalga ti pride. But how to be delivered from that? Lord, amin nagitoy, that's your word, that's the works of Jesus in my life. I am nothing, I don't deserve it any appreciation because this is for you. Amen. That's how to overcome. That's how to be delivered. Kalagidang ikaskas sa level because once kinalaw mo na, it will control your life. Or kalagidang nga demonyo will control your life. Another thing, nakitaan nyo dyan, self-deliverance. So, very important is submit or humble yourself unto God and then resist the devil. Number 2 is 1 Peter chapter 5 verse 8. Self-deliverance. I believe nga namadal yun ito, may deliver ka na kayo, oray ka nang isaksakit. Nag-isaksakit, kuha na kita, spirit na kita. But thank God, we have the Spirit of Jesus. The Spirit of Jesus is the Spirit of health. Kung akmanan no, anya nga spirit ti allow mo ag-work, kaya biyag mo iso iti ag-rain. So a Spirit of Christ, Spirit of God, Spirit of health. Amen. So resist sickness and diseases. Resist high blood. Resist diabetes. Resist ti demonyo ti stroke. Resist ti spirito ti reuma. E di na minsan, abay nagkakakram sa isakak. Kat jay tangan iti sakak kinday ramay na, agkas jay. Kat palasa kay, ikas jay mo. Kung iti ramay na, intulo inibatak, agkas jay lata. Medyo, kuhay jay. Pinapailot ko iti ubing ko ta, wade kunak nga ilot, sabali jay adakar-karaling na nga mangilot, kenda jay datayo. Dahil nakalkalalig na latis bawal, tasabaling nga spirit. Ngam no sika nga awan ti kalkalaling mo kat iluto mo at mabalin. Ay massage mo, tanak-tangan. So dayay, tapno maawatan nyo na ganyan, tanong misang kurang ti time tayo mang-elaborate. So inasalsi ko, subli-subli, pinailot ko. Medyo adalatang, hindi nagtagtagin na paktirabita. Siyempre, meditate nga rin nga meditate. The Spirit of health is within me, and my bones, and my marrow, and my feet, my hands. Tagidaya, amin, i-meditate ko, the Spirit of God is health, and my body. Yan nagtagtagin na paktirabi, alalagidaya ko. Tattao matiro palangam ko na lang. Ikatan nyo na naigagalot sa kalala ito eh. Nakikita kat, anati kartib na kat kartibon na kat din, nagagalutan ka ti string ti gitar. Isugayam nga, jasa matay tanga, di string ti gitar nga di ukulele, kat apay basa-basa mapugsa tayo niya. So kinartib na niya, kat anati bus na nga kartibon yun. Kat kunak nga, apay, anya ti kartibon yun, yan ti sakak katawan mo ti kota, di kita gayam, ni na-stringan gayam. Di kinartib na naikat nga agpaiso. Praise the Lord! Iso nga na yan i-apply yung kani. Hallelujah, bilbili na lang. Kartibon yun. Si kantumot nga doon, kinugtaram nga. Kung nakanuna siya yung mga kaltib. Ay, ano gamit kinugtala ka demonyo, ay so ginalutan na na isa ka. You see, iso nga aduda litoy. But ura kasano kinaaduda, kayam ti may deliver. Why? The Spirit of Christ nga nang kangkal kalakwala isun dyan nagbabalay ditoy. Kala iso nga kanayong ko'y bagbagaliyay kala kayo. Nga makita yung kuman ni Jesus nga nagbabalay kada kayo in the spirit realm. So nga kalakalalag yun dihay. So talalamik, Lord, reveal yourself within me. I-reveal mo di sarili, i-reveal mo nga sika nga blessing ka nga Diyos nga Spirit and my life. I-reveal mo nga sika di health.
Because nagrigat mi nga ma-receive nga we are healed by the stripes of Jesus. So reveal yourself as a health in our bodies. I pray, Lord, i-reveal mo kanya, i-reveal mo dito congregation. Kuna kiday, tapno oray na day, mabalin mo, ti may deliver, kanagiday nga saksakit. Hallelujah, in Jesus' name. May isa nga disturbo na ita. Once nga haan tayo nga may deliver ti sakit, mabalinda ka papanglawon na ita. Mabalinda ka nga ikulong na ita. Ti kaduan nga na ikukulong, nagiday, adakalkaraling na. Nga nagkukulong na ita, nga mabutang na makisalamuhat ti tao. Naikukulong na because masaksakit na, naikukulong na because paralyzed, pati makan, naikukulong na because ano ti bawal. Ta diabetic. Kaya ba ti may deliver? Ti madina ti may deliver. Espiritu manaliyay. Nga nung may bagbagan ito ikot lumaban na spirit mo, hang Spirit of God, because the Spirit of Christ, kaya't na nga may deliver ka because He came to set you free. So it is impossible for the Holy Ghost nga malila ka nga may deliver. Iso nga dyan nag-click nam nga medyo kailalam dahil nga spirit that is not from God. Hallelujah. Ibi-praise ko na ito kat makapan. Kung ako namin makapanpanaw ka, you need to be delivered. That is demon spirit. Ngamhan mo, di ko lang kat sarili makapan panunutan. Apay no day panunot ti tao nga create ni Lord nga image and likeness of God. Awan ti kasi nga mindset na. Are you getting something? Hallelujah. Ano minsan ko na tayo nga gagangay na giday, spirit gayang nagyay. You need to be delivered. So stay alert. Watch out for your great enemy, the devil, the boss, Satan. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ito talabitin tayo, verse 9. Stand firm against him, and be strong in your faith. King James. Hallelujah. Kanayon ko'y bagbaga, masapula mo yun, naabak ni Satan, ha, biyagyo. Whom resist is steadfast in the faith. Salangten you. Tihaan nga mang salangat, haan nga may deliver. Self-deliverance si may susurok. Tapno mawarwaran ka, resist him. Sarangtem, sino timang salangat? So nga sarangtem, dagi poverty. Sarangtem, dagi demonyo ti utang. Sarangtem nyo daday, kanayon kayo magmagnawan utang ko. Binayaran ni Jesus. Walang maldan, nagalo, adu tilistan, ang wan utang ko in the mighty name of Jesus. Sika nga mindset, nga nautangan, hanga sika day mindset ni Jesus. Resist it. Kasi ure kasaot na kayo, ipapilit mo alda, hanggang matulungan eh. Kailangan willing ka nga mangala yung mindset ni Jesus nga we have the mind of Christ na awan utang na. Isuti ag work yung mind mo. Pastor madin salay tala, baka ko na yun. Kasanong ibagak nga awan kat adadi aglang lang sutakon, di ba maliti ulbod? Dahil tayo kasal ni Satanas. Hanggang agul ulbod. Tiyal alam nga life mo, jay new life mo, nga awan utang na. Iris-resist mo da jay old life. Agpaisubat yung word,
of God. Di ba ka na kayong teaching na jay fact. This is a fact. And this is the truth. I do not know if my grammar is correct or wrong. Pero kastoy, ti understanding ko. Ada day truth nga mang set free, iso ni Jesus. Jay fact, jay katotohanan, nga, ada tuy lubong. Di ba ti demonyo, ket fact, nga ada ti demonyo, dito'y earth. But he is not the truth. He is a liar. So he is not the truth. Pero ada demonyo. Ada utang mo. That's a fact. But the truth is, you are blessed. Binayadan ni Jesus. That's the difference between fact and truth. Ada ti sakit, ito'y bali, ada ti pain, that's a fact. But the truth is, you are healed. So if you believe in this truth, labsana jay fact. Hey! Hallelujah! Be delivered! Resist the devil! Amen! Hallelujah! Tati kailangan nga enjoyin nyo iti biyag. Napalasak kami na dyan, na uta-utangan na agin interest ti utang ko. Now in surwandak ni Lord. Diba, dinatay ni Diyas si J. Cross, binayada na ti basol tayo. Basol you? Yes, I believe. Diba, adala ta ti basol nga go-working ka? Yes. But you need to believe the truth, kunana kanya. You are washed and cleansed by the blood of Jesus. Now, di binilib ko niya I am washed and cleansed by the blood of Jesus. Ijay nga operate the righteousness and holiness of God. Nga mang tulong kaniya, nga mang set free, kalagidjay, nga control ti sin. E di na nga bakak. Nga madabat ti basol, yes! That's a fact. But sin is not truth. The truth is Jesus. He is your righteousness. Be set free. Hang kayo nga believe ijay fact. Believe kayo ijay truth. Nga mang set free. Dahil tayo nakailalansan tayo for how many years? Even may sakon nga pastor, may sakon nga pipreach, ngam tatay so na jay sursuro kada kayo nga life of Christ. Sino the truth ni Jesus? His light. Sino the liar? Ni Satan. Ken jay aramid na. So agaputa aramid na jay sakit. Liar ti sakit. The truth is health. Liar to bankruptcy. Liar to poverty. The truth is you are blessed, you are rich. Be delivered. Amen. Kasati warwaran. Iso na biliban nyo na ito ag-work isuna. Kat makita yung maset free kayo nga talaga. That is self-deliverance. That's how to be delivered. Okay, so ijay, resist him. Next. May deliver tayo ijay sin. Amoy ti sin nga mangkukontrol ti tao, there is a spirit behind. And that is spirit of sin ijay because sin and devil go together. Genesis 4, verse 7. Listen, dengag kayo.
Nga pa isursurok na gitoy, ililid na tayo ni Lord. Because say kayat ni Apo Diyos, rapture nga rod, kailangan naka-overcome tayo. Da kayo, da tayo. Ngam kanya, salamat nga rod tayong pakpakita ni Lord na ito'y. Nga malati, maybe kakabsat dito'y nga kinukontrol ti sin na bayag kay diyan nga basol bati steel. Nga hangka masiset free. Ti kasta natin maset free, na dito'y. Dahil kung nakaroti, may isang very powerful in my life kata, Jesus, you are a spirit of righteousness and holiness within me, napan me. Kunak every morning, ay bagbagak na dyan, you are my head, I am your body. You are the head of this body. Sikay ti head nga righteous, so your body is righteous also. Kunak kayo dyan nga ididamok nga imidmelirit lagi dyan, bagiklata tagrikrik na. Ingana nga nag-shape diyan. Ingana nga dyan bagik, maawata na nga ti ulo na ni Jesus. Magbagakon ka na kayo. Very nagmayat tirik na lalag ito'y. Oh, hallelujah. Amen. Okay, Genesis 4:7. You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you. The purpose ti sin nga alamidan ti devil kada tayo to control us. Pero tandaanan nyo, kunakmanan ti mang-control lang kada tayo is God. Dapat. Haan nga sin, never nga in design ni Lord ti life tayo nga i-control ti sin. Tinang control ti life tayo is the Spirit of God. Pero in miksina ni Satan, so palasan na ka nga i-control ti sin. In the Good News Translation, no naimbag tinaramid mo, mis-isam ka kuma. Ibabagagaroon nita. Ngam gaputa, nagaramid ka tinakas, mayarig ti basol iti demonyo. You see? Nga agururay amang kemagken ka. Kayat na ka nga iturayan, nga masapol aparmakam. You see? Kaya tayo di may deliver. Kayat na kang ito lakayan nga masapol nga parmakan. Di ba balin tayo nga parmakan? Iso nga ti basol mayalig nga demonyo. Or ti basol demonyo. Kayat na kang kemagan. Ngam parmakam. Kasano di man ang parmak na tata? The life of Christ. Hallelujah! Amen. Okay. Romans 6, beginning verse 12. Astoy, tinaybagay di grace. Ti grace nga bin, ti personification ni ti grace kat ni Jesus. Kaya ko sa di personification, iso di persona nga ayan ti grace. Iso na di persona nga parabor. Ni Jesus, ti parabor ti Diyos kada tayo. So, nadakin ka, nireceive mo aming nga life of Christ, that is grace. Libre nga naawat mo na dyan, nga mang set free. Woo! Hallelujah! King James, let not sin therefore reign in your mortal body. Anya ti mortal body, this body. That ye should obey it and the lust thereof. Yan. Sige tuloy. Neither yield ye your members, any parts of your body, as instrument of unrighteousness, unto sin. Ima, mata, lapayag, saka. Anyo alaw. Nga instrumento ti basol, kunala. But yield, dahito manan, yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Anya i-yield mo, ti sarilim kini Lord. Iso ang kanan ko ay bagbaga, this is the house of the Holy Spirit of God.
This body is the house of righteousness. Righteous Spirit, Holy Spirit, health Spirit, powerful Spirit, heavenly Spirit, Spirit of joy, Spirit of love, tinagbabalay dito'y kunakunak every day. Suro-suro ka na kayo na kita, nabayag. Aramidin nyo ba? Hanon nga espiritu to demonyo tikin balay ditoy. Hanon nga spirit of sin, His spirit of righteousness, His spirit of holiness. Clean and pure spirit, His spirit of power, His spirit of life, His spirit of health, His spirit of prosperity, His spirit of blessing, His healer spirit, spirit of health, miracle working spirit. Kasay agyal kay Diyos. Ti Diyos nga daking kakasay, agyal ka kanya na. Kay mga marisis. Hallelujah. Amen. Ano? Had you ba the self-deliverance? Woo! So nga nagmayat. Nung makita tayo gayam dagitoy. Taamok nga ado ti magmagla ditoy. Narigat nga maka-overcome. Kaslalapig sa ti basol ditoy lubong. Napigsa nga mang control. But righteousness is greater than sin. Holy Spirit is greater than evil spirits. Ni Satanas, spirit of sin, tiada kanyana. Ni Lord, spirit of holiness, spirit of righteousness. That your body is the temple of God. So your body is the house of holiness. Holy Ghost. Tiada ka na tayo timang represent. Na tayo ti balay. Iti Holy Ghost. Balay ti spirit of prosperity, spirit of blessing, no curse. Dagita ti nare-receive tayo gayam by grace. Iso nga grace ni Jesus, grace ti Holy Ghost. So we have the spirit of grace. Dagita ti biyag tayo, so maset free tayo di sin. Amen. Kat no maset free ka ti sin, maawanan ti amin nga control ni Satan in your life. Because tayan ti power na ijay sin. Ti basol, kasla demonyo nga kaya nakaka-control. So no na-overcome mo ti sin, na-overcome jay devil. Palakpak ka ni Lord. Amen. So nga rin may baga-baga, we are Christ's representative. Apa nga representative na ka ni Diyos because of His Spirit that lives within you. The Spirit of Jesus, nga naka na tayo, Spirit of blessing, no curse, walang utang. So nga ibagam, awan utang ko, uray nagkatawa, di agdangag. Hey, day utang mo nga, uray ko lala. Ay, day takal al-alyan na day taguray, ta alaag ti usto. Tamabayadan lagi ta. Amen? Hallelujah! Madanagan lagi agpapautang. Kayo madanagan, ano ti unbeliever. Amen? Hallelujah. Praise God. Maalala ba? Sino? Iti maitad ka na ito, the freedom God. Ni Jesus. Grace. Holy Spirit, lagi natin nag-alal tayo. Ag-yield kay Jai. Yield to that Spirit. Yield to God. Yield to Jesus.
He is your life. He is living inside this body. Amo yung kami na dyan yung orayan ni Lord tap nag-work. Or orayan mo ti devil nga aksjonam dadyay bagbagana tap nag-work. Pero sino ti kayat mo pag-workan? Iso nga ni Cain, hala nga ni resist. So nga naka-work ti devil. But adyatin bagan ti Diyos. Kayam nga resisten. Masapol parmakam. Anya pang parmak mo? Jesus as your life. Your life in the Holy Ghost. Your life in the Spirit. Hallelujah. Amen. That life in the Spirit. No curse. Dahil mo nga i-resist na dahil. Babagan niya palang receive mo your life mo in Christ. Receive your life in Christ and resist that sin. No bumisita lang mo doon, receive no anyang akwam. No sumalagan sin, iti gluttony, ti kinarawat. I-receive mo, my life, I have the Spirit of Christ nga haan nga narawat. Oh, change my appetite. Repair my apistat. Ibagam kini Lord. Narawat ako nay. Permite aklong kustaba ako na miday. Oh, Lord. I have your appetite. Oh, because the Holy Ghost is life. Hang narawat the Holy Ghost. So mapupay ka kaslaawan amin. Kalkaro data na kayong ada jeep na. Bagbaga na pitpitan na jeep you. Bayadan na lang ti 50 o 30 mil. Peso di ay? Baka pitpitan na tatang 2021. Ti jeep. No mangyari man dayay. Hantay yung mananagan. Because kukuan amin ni Jesus. Ti amin nga balitok. Silver and gold, dollar, money, piso. Here on earth. Amo yun yung time na gitin mo na nga namating bla tayo. Kasi time ni Daniel Kennedy Bukadlisar. Kasi time na gitin apostle. Permi nga may stricto anda. But they are still rich. So nga urayan tayo matiyata. Makita tayo ito supernatural power of God. Alagamin, maikawat tayo laang gamin. Dito yung amang mangyari. Kaslangayhan tayo nga sanay. Ngam isanay yun ni Jesus. Nga ibihag, kanyaman nga situation. You need to be delivered. Kalagay amin nga mang palas nga mang control ken kang hanga dapat. Verse 14, for sin shall not have dominion over you. Awalan ti control ti sin kala kayo if you are believer. For ye are not under the law, but under grace. Kitaan tayo ti NLT. Woo! Sin is no longer your master. Ilaban mo nga mindi, ay haan nga lang ako, kasi kasal nila duma, under grace sa'yo, under grace, sana palang nakikita, nga nasiset free, under grace sa'yo talaga, but the purpose iti grace is to set you free. To give you freedom. Hanlang nga day, kasal nila duma, under grace sa'yo, under grace, inawat tayo ni Jesus, han tayong aramid na amin, iso nga oray no anyatar aramidan tayo, ta by grace, hanga kasjay. The grace came to set you free, to give you freedom. Agpay so libre di day, han mo ginatang, han mo nga intangdanan, ta in regalo ti Dios. Pero naawatom da day nga regalo, this grace will set you free. Hallelujah!
So ako na sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Sa ngalayay, libre nga na-receive ko ni Jesus, libre ti Holy Ghost. Nga na-receive ko, so I have the spirit of freedom. Apay nga the freedom, because I have the spirit of prosperity, so na set free ak iti poverty. Apay nga freedom, because I have the spirit of righteousness and holiness, so na set free ak from sin. Apay nga the freedom, I have the grace, or the spirit of grace, of health, so I am now free from sickness and diseases, and all pain.